Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang na orasyo amin kagayem. Pagyamanan, ken kablawan na kaymanen a likers, commenters, sharers, subscribers, ken amin a supporters ti YouTube channel tayo a Jor Drama Tips TV ken karagiti sumaganada playlist iti dayto a channel kasiti unay daytan kaka a naraar tinamnama ken Ilocano Tips and Vlogs. Agyaman kami iti panang tarabayo karagitoy. Manipod iti Triple R Productions isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan arapauluan. Pulos adi agimon. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Nila bakit magtijak nakita nagimon Cesar? Di na mo tagimon da jay tata. Di nakangarod ay ayaten ano kasta. Tati imaon ket iso ti pakakitaan ti panagayat may sa tao iti ay ayaten na. Uray damagin nyo kenkwana tata. Talaga di na amo ti agimon. Uray pa di agnobyo kami kat awan iimunan na. Ay awan di nakaay-ayaten limil ano kasta. Saan mat nga imon ti pagibasaran tata? Masapol na pagimunan mat sagpaminsan. Tapno matisting mau no kasano kabilag ti ayat naken ka. Ha? Unay daytan kaka. Si kamo tatao, pakasiksikuram aya kadamila kun Cesar. Apay aya bakit? Kano dordorogam ni Cesar apagimunan na ni bakit na. Apay dakas. Dakas di maamu aya at iimon kat makapatay. Oh, jakpat sin reta. Nagganas tupay no agimon ti babae. Anya, pagimunan nakman nga raw, takitaak ti bagbagam aganas na. Kayat mo ti agimon, bakit? Tapno mapanagnagak ti bagbagam. Ora mismo, inakitayan tayo nalapsat abalasang tag-selfie kamay. Nakaigama kiti sikat na. Kita akman mo agip. Nanani ka. Naku, bakit kinatusan na mo tayo? Nasakit ti angaw mo. Maganab mo. Kunam adi ka agimang. Awan pala't inararamit ko adakas kat nagimon ka. Ayun na daytan kaka. Si Sar, pinadas maun a pinagimon ni bakat mau. Uray an na ti bagbagakin kwa na kat saan nga agimon. Imposible. Araku pundak pa dagiti babalasan. Kat awan ka no ti marik na nga imon. Kuna na lang day jay tapno di mo kansyawan. Ngamiti kaungkan na. Kaya't nakan abagkulain. Ha? Unay daytan kaka. Padasam apagimunaan. Talagang agimon mutan. Ano mang isang putak itinapintas sa balasang. Ay, uresan kan amang isang put iti babae. Agimon day dyan pagimunam. Mangikabila kiti ladawan ti babae iti pitaka. Kasta ka day tata.
Mataktak kala nga mang birok pa tinapintas aladawan. Kasano nga ro da mapaimon ko? No, awan mo't makita na pagimunan na. Uray sa usaolag, agimon da dyan. Addan asaan nga agimon, no sa usaolag. Imposible. Dito pa'y makita na nga umatipil kanya kababay kat saan nga agimon. Ngamin, dinaam mo ti agimon. Mala, sana pa'y makidinis ko tirkan kaita. Ngam addan to ibagak nga aramidam. Tapno pang testingam. Kita di na ka malmalwan nga po iti imon na. Ha? Unay daytan ka. Saan man atila yung angaw mo, Pidreng? Apay ayang amin bakay. Ada ngamin angaw ang makadadaol iti estado ti agasawa. Danag mon aya. Iprang nalaang mo't ni bakit na. Maday dagita prank tada may lawan. Angaw nga raw, prank laang may. Isumat nga bagbagakken ka. Apay dalipata mo, jedo ka nakam. Dabili kun sanay. Imbag, tasan anatay ni sanay. Saan aya, akin nila at nangay narakop, iti nakatalikod. Nairanamot anak kaigam iti patadam kun ada parikot na. Anya ngay tinapasamak. Kanila at namot ngayon duyok kinisan iti patadam ngay igam na. Imbag tasan anatay ni sanay. Awan day jay. Anya? Unay daytan ka. Apay lakay. Anya launay ayatis istorya inyo kinitata Pidreng. Apay aya bakay? Kumanatawa kayo. Kas di nga rin da dyan lakay. Nakaragragsak. Kan naangaw la unay. Sa bagay, unngag paiso, naangaw ni Tata Pidring. Makapikon no daduma. Ngamsan ato malabkan niya, ti panang pikon na. Kas aya bakay? Una, ado ti mapikpikon kan kwa na. Ngam no siyak, jak paapik to kan kwa na. Sapay la kumaabakay. Talaga mat, nabayagan nga amok ti style na. Iso asaanan at tumalab kanyak lakay. Ha? Apay sika, mapikon ka kadipay kan kwa na? Saan? Natibkerak no may papaniti panakapikon kas kada panakaprank. Awan kanyak na kita? Sa bagay, oray siyak mat. Tamok mo tanda kita nga style bulok. Ha? Ay, ulay daytan ka. Papanamanan Pidreng. Di talaeng bakay sumurot ka aya. Pagan ano ka ngay akakuyog. Na, ayat mon sakit day, taisukat kan bakay. Padasem laeng a Pidreng. Imbagam Na, apay, anya ti planom. Ay, kit isukat ka ano kayat mau. Aramidem. Agpaiso bakay. Kaba alam na aramida. Una, Anya, siya ti karkarito mo. Oray bakit ako napintasak ken nalapsatak pailaeng. oras mo ta. Gwapo ak alakay. Isungaro na dinardaras na kasinong batan iday ta kras naklaunay. Agraraman. Ay nabakay. Mabain kala ang mga clown iti kinapudnaw. Asang kapasungad nak ide. No makita na akong asumungad nga umay mang pasyarkin ka. Kas taon na yan, ti pan nakakilig mo. Tarupam. Pumanaw kan man iti sangok. Tama nga numakusayak tarupam. Una daytan kaka. Anya nga Cesar. Napaimon mo, ni bakit mo? Apay kiti na paimunak na tato. Pang testingam nga raw, no talaga mo't lang awan rik na nga agimaw. Di ta nga minamasubok mo, ti may sa babae. No ay ayatin na kawan no kauman na kan. Saan nakakauman na dyan tata? Testingam nga raw. Diyak kayat mang tultulag iti babae dita. Ang mga no kay kayat tumutan ti babae at tulagak. Sakit la ti ulo. Imbagak aya ang mga alakay ti babae. Saan na nakasapulan lang ita? Oray jay ibagbaga maladawan ti babae nga ikargam iti pitakam. Saan na masapul na kita? Ha? Kasano nga ro da mapaimon ko?
No, awan babae ang makita na. Tas tawit ti aramidam inton rabi ay. Denggam, tabilinan ka anay bag. Ha? Yun na daytan ka. Hey, Apayakat katawan nak Pedreng. si kaaya tikat katawak. Awan mo tika duata dito. Duata laeng mait. Nusan asyak tikat katawaam bagtit ka nga rudan. Anya, Asino nga raw tikat katawaam. imagine damila kan Cesar. Ay, bastos alakay. Dahil sa panunod mo titakas titaray na bakit? Kunamat nga imagine ida. Imagine, ti panangkatos ni Mila kan ni Cesar. Anya. Testingak man ngagpayso ni Mila itarabi. Muna ako na maturog. Agin uuro ka kon. Na, kaid-idda na nagurukan. Anya nga ta tinakabanugan na. Carolina, Na, adda imbalikas na. Carolina. Carolina? Naglukon? Carolina. Numuna ta ulit-ulitan na. Hoy, Carolina. Cesar, agreeing ka man? Agreeing ka. Tinambor mo mat ng tiyan ka. Oray na ka. Nen, Malun papara. panlangan. Ha, maluan na ka no. Kanya kasi taramidag nga. Takay mo tin Inak agkamang iyayan tatatapi rin. Nay, apay Cesar. Kas taunay mat nga nang sabmaw. Kan kasla mabutbuteng kalaunay. Kasla da pitupulo a demonyo amang kamkamat kan ka. Anda na. Wan ko na kuma. Ada ditan. Amuklatan. Noon na tinapasamak. Matmatay tida nagtataon kat katawa ang pailaang. Da kayong tumot ngamin tata. Kung nagtumot na positive, nagkuray. Positive. Abay, aginaw ni bakit mo, Cesar? Sana na? Nagkuray dyan pakat na. Ay, insurom man nga tan iti kalukwan, Pedreng. Kat inaramid na mat. Tata, agpiligro ako. Yak mat ipalubos, Siyak ti makaamaw. Umay nakpanguran ti asawak, tata. Ay na, di pala si ka Pedreng ti pangurin na. No dagunggunam amang durdurog kadagiti tattao. Unay na itang kaka. Madingamin, tinalabos nga angaw, taadda madangran. Kas iti dayta. No madangran ni Cesar, kat matuluyan, o basol mo. Unay matamatuluyanan, bakit? Mangiroromen kamay. Amok, nga da ka ditayan datata Pedreng. Rumar ka ditan. Danunan ka mutlaan dita, malmalwan. Makita niyo, tata. Baya, siyak ti makisarita ken ko ana. Isila na ita. Anya? Kalma laeng, Mila. Sa anak nagkalma tata? Anya ti basol ni Cesar, nakaslamat la kriminal na di mo mapakawan. Talaga a criminal case da jay tata. Unay daytan kaka. Aga semut. Taintag taga-inip na di babae ngagkurso na adala unay kan kuana. Asinaw, babae. Ni Carolina. Apay, nangagmaw ti si bubukal nga istorya ti taga-inip na. Amuklatan tata. Ay narigat mo ti agat atap pala sangkaw. Nagan na lang mo ti imbalikas na. Sana mo't nga imbalikas nga agin inagagda. Anya? Talaga pagkuripas-pasak tanak di salbag ijay. Makita mo na ita. Kung naman di maamot ti agimaw. Kung naman saan ngagkuri na kita nga imaw. Dahil ti sana tablan ti imaw. Ha? Very good. Very good balasang kao. Anya ti very good nga bagbagam tata. Very good. Tamumot lagayam ti agimaw. Anya?
Warwaran nyo kit dinadya at tao tek kakiti pagnakman na. Tinutupan na gayam ni Carolina. Kastaw, ibagak man lang tipon na Mila. Nga da relasyon da Cesar kan Carolina? Nagtulagan may atistingan. No talaga nga awanan ti iimunam apulaos. Ngam nakarumot gayam ti iimunam. Nya? No kasta? Wan, binilin ko ni Cesar nga gintatagainap. Komporme nanagan ti balikas na nita tapno masubok ti kinatibkermaw. Anya? Nagalas meten day ta nga angaw yu tata. Sumrek ka pa'y dito'y balasan ko. Ta dito'y tayo unagag sa sarita. Mala, sumrak ta pa'y Mila. Si kamot alalaki. Kaslawan nakem mo apadurdurugan. Alasan mo naguraan ti asawam. Ni tatam apidreng takin basol iti amin. Awan lat di na pagkukurangan nga ang angawon nga men. Amok mo'y taman nakaawat Camila. Apay nga rod adayjay pa'y ababae ngagnagan iti Carolina. Nagadumat anagan dita. Si Kamoy, anyat ganas mo ngay mo tamang tisteng. No jay mo saan nga maamo anagan ti balikas na. Day tay kumagat Anya? Amo tayo ngagkurso na unay ni Carolina kan ni Cesar. Iso aday jay ti naga na pinili may kan ni Cesar ngay balikas na kampay idey. Langgong kayo mat. Ala, pasensya amon ni tatam apidring balasan ko. Kan maisa amom, nagsingpat nila kay mo, mapagpiaran. Sana kasi tiday ito alaklakaya na paasigalinulukot ang muna. Kan nasaya at mo temay ka, agmerienda tayo ta nagluto ak iting kiwar. Saan mo tadak kilaparikot day tangamen? Inangaw da kalaan dagiti sa iraw. Uretan kaka. Cesar, jak kayaton tikas jay nga ngaw Malawanan ka no kunak malawanan ka. Uwan bakit? Sana na pulos. Ay, uwan gaya. Apay asino di masikog a babae amang sapsapol ken ka Cesar. Kasla kayat na ngay paalangon ti dayaw na ken ka. Nagpigsabot na katos na dyan bakit? Nasukat sabot ng tiulok imbis sa bimbokol. Amo makapigpigsaan pa'y latigura ni Mila na yun manan. Saan kuntun apat yun ti bagbagam tata? Urean niya pa'y ti bagbagayo. Gonggo nam! Unay daytan kaka. Arsagid kayo la unay. Nyala, mangantay manlangan. Ay unay daytan. Tata Pedring, saan ko maalabsen ti mangrabak tapno maliklikan ti pannakailawan? Narigatan, kano angaw saan tayo ngay papuso tapno awan gulo? Nala, nasayat, nagkikinaawatan kayo. Rumbang lang na ita, agkikinaawatan ti amin. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapaulwan. Pulos adi agimon. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.